Geli Müslümana evder bajarê Bedrê ye. معركة حرباء بدرية ولا هباجار Bajar ne demek Kürtçe'de? بدر Bajar ne demek Kürtçe'de? مجال الشهيد ده مجال شهيد Minare yapmışlar. باورنام كا ناط ما هي سوتي معركة بدر Hocam yani bu şehrin ismi de Bedir. Tabii. Önceden şehir yok, daha sonra şehir de Ha kurulmuş. yani şey. Yok, vadi kırıyor, adı Bedir'di. Daha sonra şehir de olunca da adı Bedir oldu. Şey Bedir Bedir. Mumine abla, Kürtçe bilmeyenler var, Kürtçe bilmeyenler var. Şimdi anlatırsınız buraları. Burası böyle. Kapak. Ulan yolda ben bir satamam. Hocam biz çok güzel dinledik. Evder bajarê Bedrê ye. Berê Hayır Hoca diyor ki, Kürtçe bilmeyenlere göre anlat. Türkçe bilmeyenler. Öyle mi dedi? Hı hı, Türkçe bilmeyenler. Ben kulmancı becem. O zaman tamam, şimdi anlaşıldı. يا خوش Seydo. Kürtçe Ben Siz majina bakın. أفضل جهة معركة حربة بدرية إلك حربة عول النقبة مشركة وبيخنبر عليه الصلاة والسلام يبيد شيبويا قد تعالى 5000 ملائكة شيانا هوارا أصحابيا الشيطان عليه اللعنة جيب مشركة ربو تقول توا تقول شخوا أصحابي وإنها مشهورة كبابة جن يرجوانا مني أما بيتوهات نبيل بدري أو ملائكة تدي بقر جنب وقرن ملائكة خستمو بشاشكو وهاتو ناري أصحابيا أما شيطان ملائكة ديتن غبيا جيرا قوتن قوت شما تدرغي والله قوم وجي ديتبانا وجي من غبن أبو جهل جدنا وهدمو وهزار حب مشركمو أصحابي سيصبوا قد تعالى عز وجل نصرت دعوة يردم واركر دفرزت بدريدة قد تعالى عز وجل استوي مشرك أشكان حفتي حبجوا قبر بون حفتي حبجوا جي أسير بون يجوا أسير عباس أبي پیغمبر جي عليه الصلاة والسلام دنا وعد بو أما هنگي هنا مسلمان بو بايرا أو أسير برنا مدينة عباس پیغمبر وی آنی مالی uzar olarak ama gotun bu ame va esira halka para juastının ame va bardın yahut böyle okuma yazmal ashabiya ba'almenin ame va bardın ve Abbas gola para mininin de vakti Abbas hatı bu Foto kuratta hobbo kupa kime zora haya bazı hama akhoda filan bin ardı da hak azmirim harb mirina kupa zira darha ve hak az bakara müşkazi Peygamber aleyhissalatu vesselam mucize olarak bu apo vakti taati harbi ta kupa ki zira la akho khista bini ardı ta gota jnakho تقول هكذا بقرام مش قصدي بقرام ما كان بقرام زي خدف عباس إيمان عنك والله يجبنوا بينا كام بيبا كسي أو كبه زيران زاني بو
یا افدر موقع حرب پیغمبر و مشرک آیا دبرد وقعت چه بویا دبرد حرب چه بویا خدا تعالی یاردم مسلمان کریا است توی مشرک هاتیش کندن خدا تعالی زفر دا مسلمان خدا دبی شرفش خدا ریش پیغمبر خدا ریش مسلمان ریا یا خدا هر زمان عزت و شرف بده مسلمان خدا اسلام عزیز بکه مسلمان عزیز بکه خدا تعالی کفر ذلیل بکه دوجه و بشکنه تصیبا بجه قلب و ضرر ند مسلمانه